Bafowethu, sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila nonke. Ngithemba ukuthi konke kuhamba kahle nje. Ngithi angithathe ithuba nje ngichaze njengoba ngangithembisile ukuthi ngizobuya-ke ngizokhuluma la ngokwazi kwami noma ngokufundiseka kwami engafundiswa ngakho uma ngabe sikhuluma ngesithunywa. So, bafowethu, iziningi izinto lately ey'khulunywayo uma ngabe kukhulunywa ngesithunywa. Ezinye zazo ziyezisixaka, igcine sezisixaka. Into engayikhuza mina kubantu ngathi beboyeka uku-over-analyze izinto, ngoba the moment u-over-analyze usundlula usulushila iqiniso lento, waleka usuhlala ngale kwalo, wasufaka kwakho kwaba additional lapho. So lento leyo ngaba yinto lapha nesilimazayo kakhulu bafowethu. So ukwazi kwakithi kumele izinto masiyibheke ngokujula, especially ake sikhulume nje ngesithunywa ukuthi isithunywa siyini. Before sisichaza mhlawumbe ukuya phambili, kumele siqale egameni kuqala, masikhuluma ngegama ukuthi isithunywa yini. Isithunywa uma kuthiwa umuntu ngithume umntwana ukuthi akayongifunelani, noma ngithume umntwana ukuthi akahambise lo mlayezo somewhere, fanele ngabe usunekluthi ngikhuluma ngani. Isithunywa shouldly isithunywa leso umoya othumekayo or ngumuntu othumekayo, noma ngithi yidlozi elithumekayo. Asibuye la, aswazi umehluko between isithunywa nengilosi. Ziwuthule lezo zinto, isithunywa nengilosi, kumele sikwazi ukuhlukanisa. So isithunywa, isithunywa yidlozi elithumekayo, i-messenger, it's a messenger. Uyabona, shuthi kulezwe likamoya lo muntu lo yisithunywa, kuthunywa yena, nguye osheshayo ukufinyelela la, noma nguye okwazi ukusheshela ethumlayezo. Lo muntu lo thunywa ubani? Lo muntu masithi uyathunywa, uthunywa ubani? Uthunywa imindeni yakithi engasekho emhlabeni. Uthunywa imindeni yakithi engasekho emhlabeni lo muntu, ukuthi lethe imlayezo kithi thina abantu esiphilayo. Uma ke wakhuluma naye lo muntu, uma ke wakhuluma naye wasumcela wathi cha, ngiyakhuleka kuwe, nanga umntwana wakasibani banyana osefikile uzofuna inkinga, uhamba ngenkinga kodwa ngazi ukuthi inkinga yini, ngicela ukuthi ungambuleleke bese ngikwazi ukubona leyo nkinga. Ebese lo muntu esuka egijima kakhulu eyokuncenga edalweni zakuboka loyo muntu ofikile wazokuvashela, efika encenge ethi cha bogogo nomkhulu usufikile umntwana wena ekhaya, ngithunyiwe njengoba ngila, ngithunywa ukuthi angizobuza ukuthi uhlushwa yini lo mntwana njengoba lapha ekhaya, uze ngani lo mntwana. Bese idala zakhe ziyasho cha, njengoba lapha ekhaya lo mntwana uhlushwa yimimoya. Ebuye futhi lo muntu masinyane, ngithi mase ngiqeda sengithe amen, bese ngithi yazi uthe umuntu kimi, sesikhulumile isithunywa, sigijimile ngani, sase siyobuza ukuthi kwenze njani empilweni yakho, udliwa yini. Kwathi mayibuya kimi, yazi uthe umuntu mayikhuluma nami uthe kodwa ngabe ngiyakutshela ukuthi yazi kukhona imimoya ephila phezu kwa lo muntu uthunyiwe boyisithunywa, wagijima ufuna le ndaba, idlozi leli ligijimayo. Isithunywa bafethu masisemzimbeni wakho asihambi sodwa. There is no way ukuthi wena ungathi unesithunywa kuphela lingekho idlozi eliphiwe emzimbeni wakho. Uma ngabe unesithunywa kuphela, wena into zakho uma kumele zenzeke, sithunywa ubani? Ngoba phela kumele kukhona abantu abadala, iy'ndevu ey'ndala ezahamba ekhaya, omkhulu, okhokho abashona ngingakafiki nami emhlabeni, ngingakaziwa, bandlula emhlabeni. Abasekhaya inganiyibo laba abathumela ukuthi bekwazi ukuthi impilo ibonakala iqhubeka kanjani kimi. Bathunywa lo muntu oyisithunywa lo muntu egijima kimi. So leli point kumele libuye la ekuthini, isithunywa eqinisweni lakhona, uyaba nesithunywa ungasonti. Isithunywa ukuze isithunywa sakho sisebenze eqinisweni lakhona, you don't need isonto. You don't need isonto isithunywa sakho sisebenze. Sesimane siyenza nje ukuthi phela siye esontweni, but you don't need isonto ukuthi isithunywa sakho sisebenze. Isithunywa sakho ukuze sigijime sethi indaba, awulidingi isonto eqinisweni lakhona. Isonto lisuke seli-additional, awulidingi kahlahla isonto ngoba isithunywa ngoba phela akubona abantu basesontweni kuphela abathandazayo. Cha,
akubona abantu basisondweni phela abathandazayo. Ingakho semasiphatha sithi sibiza wonke amadlozi amahle, sibiza zonke izithunywa. Futhi izithunywa kahle eqiniso khona siyibiza ngokuphahla, sibiza zonke izithunywa. Cala ukuthi bese ziyagijima zizongibonisa ukuthi kanti sengistakhe kuphi mina la, ngoba dala ngizama izinto bese ziyafika izithunywa ziyakunceda. Into encike kakhulu nesonto ingelosi. Hawu, nginengilosi yaseNazaretha yazi. Nginengilosi yaseZayoni, nginengilosi yaseZCC. Understand? Ingilosi ngoba ibandla nebandla linengilosi yakhona ebheke lelo bandla. So mase ngiqala ngibizwa eZayoni futhi ngibizwa engilosi yakhona. Sengiqala ngiyabahlambulula bonke abantu bakithi sengibafaka ngaphansi kweziyoni bandla. Sengiqala ngiyabahlambulula lamadlozi akithi sengibafaka ngaphansi kwaseNazaretha, sebaba ngamaNazaretha manje. Uyayibona leyo nto. Izithunywa awudingi isonto. Kukhona le debate yenzeka kuma social media kakhulu lapha ekukhulunywa khona kukhulunywa kuthiwa alikho igobongo lesithunywa. Abanye bathi likhona. Lo muntu lona uyidlozi. Kodwa leli lithunywayo elisheshayo ukwenza izinto. Definitely likhona igobongo lalo muntu lo. Kumele kudliwe imuthi ukuze khaliphe la emzimbeni wakho. Phela imithi bafethu amagobongo akusiyona imithi nje, imithi ekhaliphisa idlozi emzimbeni wakho, ekhaliphisa izithunywa emzimbeni wakho ukuthi ziphakame, connect nawo zikulethela indaba, uvuleke ikhanda, uvuleke isifuba. Bayabasho njalo bathi wavuna mina ikhanda wangivula isifuba. Inazi izinto ezibalekile. Kuvuleka ikhanda, kuvuleka isifuba bese ikwazi ukuthi ikhulume lento mayikhuluma nawe. Likhona igobongo lesithunywa elimiswayo elinemithi yakhona engeke ngiyidalule ngaminye. Faka imithi yakhona uphehle lo gobongo, hambe liyophehlwa, ngabe liyophehlwa empophomeni, ngabe liyophehlwa ezibeni, ngabe liyophehlwa edamini, ngabe liyophehlwa emfuleni eleyithunywa. Yabona? Izithunywa futhi nazo zihlukene ke. Mase sibuya sesingena sesijula. Khona izithunywa zasemanzini, kukhona ezasentabeni. Ingakho kunabantu abahamba beyothandaza entabeni. Umuntu ebuye namandla entabeni bese eyohamba yohlambula emanzini, ezihlambulele izithunywa ezigezi ezasemanzini. Izithunywa bafethu zikhona. Kumele lento ke yesithunywa siyiqaphele, singayikheli phezulu, singayi-over analyze futhi ngoba sizolimala. Izithunywa yilabantu abathunywayo ukuthi abashe befike beletha amaphupho kithi. Uma ungasaphuphi sithi nayibo awuhamba ufundiswa uyihlambule bese uyohlambula izithunywa zakho. Hlambulula amadlozi akini ukuthi akwazi ukuthi akulethele amaphupho ephinde evuleke futhi uwabona futhi izithunywa. Lokho ngeke sikubalekele. So asiqapheleni bafowethu bakabe senza izinto. Siqapheleni. Izithunywa izinto ezinjalo awudingi ukuthi uze esontweni. Ngoba amanye amasonto manje sebesebenzisa izizwe kakhulu abanye, angisho ukuthi ngayi. But abanye sebefike bekulahlekise. Isithunywa sidinga nje wena nedolo lakho nomndalo wakho ukuthi uguqe phansi bese uyakhuleka. Bese ucela ukuthi ngiyacela le ngilosi lesithunywa esiphila kimi ukuthi sike sisebenze ngamandla siyibonakala sesingabambeki bese ngikwazi nami ukubona indlela. Ndeni ukuthi uma usewenze njalo yobe subona ukuthi ziyokwenza njani lezo thunywa zizokuvela yini. Mawunethemba nje kuphela.